U gradu profesora Baltazara bilo je ljeto. Toga dana Toni je bio prvi profesorov posjetilac u zaista iznemoglom stanju. Nije bio sposoban ni da ispriča profesoru što se zapravo dogodilo. Zatim je niz neobičnih posjeta nastavljen. I tek nakon velike količine osvježujućih pića neobični posjetioci bili su u stanju ispričati što se dogodilo. A evo što se zbilo. Već preko 5 mjeseci Suhodol je bio bez kiše. Oblak Daniel, koji je bio zadužen za snabdijevanje Suhodola vodom, otišao je te godine na godišnji odmor na kružno putovanje oko svijeta. Ovaj puta nije se vratio i svi pokušaji da ga se pronađe ostali su uzaludni. Situacija je stvarno bila suhoparna. Građane su čak mučila svakojaka priviđenja. Mnogi su se snalazili kako su znali. Mnoge trgovine bile su zatvorene. Čak je i ovdašnji Delirislav Tremens, poznati mrzitelj bezalkoholnih tekućina, zavapio: vode! Mnogi pojedinci, čije je zvanje neposredno zavisilo od vode, čekali su u gomilama pred gradskim uredom za zapošljavanje. Delegacija Sahare, koja se upravo nalazila u službenoj posjeti gradu, bila je toliko zaprepaštena stanjem stvari da je skratila svoj boravak ne dočekavši potpisivanje zajedničke izjave. Takvo je dakle bilo stanje u kome se nalazio Suhodol. Profesor Baltazar se zamislio i dosjetio se. Izum je bio tu. Putovanje u Suhodol moglo je odmah početi. Prvi zadatak bio je otkriti gdje se oblak Daniel upravo sada nalazi. Zato je profesor iz svoga kovčega izvadio radarski tragač za oblacima. Uključivši ga, počeo je vršiti izbor među tolikim obiljem oblaka diljem zemaljske kugle i strelica je pokazala na Englesku. Profesor Baltazar je s mjesta krenuo u helikopter. A
a zatim se zaputio preko mora. Uletjevši u gustu maglu, znao je da je stigao na Britanske otoke. Spustio se i nastavio da traži pješice. I tada odjednom profesore Baltazare, kojeg li iznenađenja! Uzviknuo je nitko drugi nego glavom oblak Daniel. Zatim je ispričao profesoru kako je zalutao u toj groznoj engleskoj magli, te već mjesecima ne uspijeva naći izlaz iz nje. Profesor Baltazar ga je zatim pozvao da pođe s njim kući. Izišavši konačno iz magle, Daniel se osjećao kao preporođen. Vrativši se kući, veselo su se oprostili. U Suhodolu je nastalo sveopće veselje. Oj, voda! S vremena na vrijeme profesor bi po Toniju poslao Danielu neku knjigu da se malo zabavi. Poneki put to bi bila neka smiješna knjiga. I Daniel, koji je imao veoma razvijen smisao za humor, nasmijao bi se do suza. Tada je obično Suhodol upadao u posve drugu vrstu neprilika. Baltazar, Baltazar, Baltazar.